إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. نحن الآن في الفصل الثالث والسبعين. Kita sekarang berada dalam kelas ke-73 min dirasatil lughatil arabiyyati sahlah, daripada pembelajaran buku bersiri bahasa Arab mudah. Wa nahnu fi al-kitabi al-khamis, kita dalam buku yang ke-5, fi ad-darsi as-sami, pelajaran yang ke-8. Fi as-safhati al-hadiyata wa tis'in, pada muka surat 91. Fi hadhihi as-safhah nahnu nadrusu tasrif al-af'ali wal asma'i ma'a ad-dhama'ir. Kita mempelajari tasrif af'al, maknahu kata kerja dan kata nama ma'a ad-dhama'ir, dengan dhama'ir. Maknahu idza ittasala, idza ittasala atau idza ittasalat al-af'al wal asma'u, kalaulah kata kerja ataupun kata nama ini bergabung dengan ad-dhamair, dengan ganti nama, fa ad-dhamair hunaka takhtalif, adalah berbeza. Dia punya dhamair, dia punya ganti nama adalah berbeza. Misalnya contoh huna dhamair adalah ganti nama, wa fi'lun adalah kata kerja, wa ismun adalah kata nama. Misal saya bi lughatil arabiyyati, dalam bahasa Arab, saya dalam bahasa Malaysia. Fa ad-dhamair mungkin dia punya dhamair ganti nama, mungkin ana adalah saya, au tu adalah saya, au ia adalah saya. Misal kita naqulu ana muallimun, saya seorang guru. Fa ana bermakna saya. Fa naqulu talibi, pelajar saya. La yumkin naqulu, tak boleh cakap talibun ana atau talibun tu, tak boleh. Naqulu talibi, pelajar saya, zakiyun, adalah cerdik. Suma katabtu al-jumala ala sabura, wa katabtu tu huna bimana ana, tak boleh cakap kataba ana atau katabi. Naqulu katabtu al-jumala ala sabura, saya menulis ayat-ayat di atas whiteboard. Fahuna dhamir, dia punya ganti nama adalah ana ataupun tu ataupun ia. Fa ana dhamir mustaqilun, dhamir yang tidak bergabung dengan fi'lun ataupun dengan ismun. Amma tu huna hadha dhamir untuk ana dhamir muttasil ataupun yattasilu bi af'al, dia adalah bergabung dengan af'al, dengan kata kerja. Amma ya hadha dhamir muttasil bil asma, dengan kata nama, insyaallah nahnu naqra, kita baca dan antum tafhamun, akan faham. Okey, raqmu awal ana, fa huna kataba wa wada'a, ini ada contoh. Fa naqul katabtu, ana katabtu, wa ana wada'tu, saya tulis, wa ana wada'tu, saya letak. Misal naqul ana katabtu at-tamarin, saya menulis, saya telah tulis tamarin, latihan. Ana wada'tu al-hakibata 'ala al-maktabi, saya telah letakkan beg di atas meja. Fa ana wada'tu, fa tu huna bimana ana dhamir. Thumma qalamun ismun wa aqlamun ismun. Qalamun huwa mufrad wa aqlamun adalah jam'una. Fa idza aradna an naqula pensil saya, satu pensil saya, naqul qalami.
Fa idza aradna an naqula, kita nak cakap pensel saya, fa naqulu aqlami. Aqlami adalah pensel saya. Fa qalami al-ya huna dhamir bima'na ana, wa aqlami al-ya huna dhamir bima'na ana. Wadah? Fa ma'nahu la yumkin an naqula, tak boleh cakap masalan katabi atau wada'i, la, atau qalamtu atau aqlamtu, la yumkin. Fa yajibu alaikum an tafhamu, nama li ana untuk saya, fa ana dhamir mustaqillun, dhamir yang tidak bergabung dengan ismun atau fi'lun. Amma dhamir alladhi yattasilu bil af'al, dengan kata kerja adalah tu, wa ya ad-dhamir bimana ana yattasil bi asma'i, dengan kata nama. Wadah? Ar-raqmu tsani, yang kedua, anta. Anta ya talibu. Fa huna katabta wa wada'ta. Ta huna bimana anta, wa qalamuka wa aqlamuka, wa ka huna bimana bimana kamu. Fa anta adalah kamu seorang lelaki, wa ta aidan kamu seorang lelaki, wa ka aidan bimana kamu seorang lelaki, ya. Wadah? Idza tarjamna ila al-lughati al-maliziyati, katabta, awak telah tulis. Qalamuka, pensel awak. Pensel awak. Ar-raqmu tsalits, nombor 3, anti ya talibatu katabti wada'ti wa qalamuki wa aqlamuki. Misal kita naqulu ya Maryam hal katabti al-wajibat. Huna katabti. Ya Maryam aqlamuki fi haqibatiki, wa aqlamuki, la naqulu aqlamuki, khata, aqlamuki, wa ki hadha dhamir muttasil bi asma, dengan kata nama. Ar-raqmu rabi'u huwa yatalibu wa naqulu kataba wa wada'a. Kataba idza tarjamna ila al-lughati al-maliziyati fa ma'nahu seorang lelaki yang telah tulis, seorang lelaki yang telah menulis. Wa kataba, wada'a seorang lelaki yang telah letak. Amma ma'a ad-dhamir huna ma'al asma'i naqulu qalamuhu. Qalamuhu au aqlamuhu. Maknahu satu pensel kepunyaan dia seorang lelaki, wa aqlamuhu adalah banyak pensel kepunyaan dia seorang lelaki. Ar-raqmul khamisu hiya at-talibatu al-ghaibatu hiya wa naqulu katabat wa wada'at. Huna qalamuha wa aqlamuha. Fa katabat, huna bermakna dia seorang perempuan telah menulis. Wada'at, dia seorang perempuan telah letak. Amma qalamuha, satu pensel kepunyaan seorang perempuan, wa aqlamuha adalah banyak pensel kepunyaan seorang perempuan. Bermakna ia au bi al-lughati al-maliziyati, bermakna dia seorang perempuan. Ar-raqmu as-sadisu, nombor 6, nahnu, kami, kami, katabna wada'na. Misal naqul nahnu katabna al-jumala bi al-lughati al-arabiyyati. Nahnu katabna. Tak boleh cakap nahnu kataba nahnu atau kataba nahnu. La, waru mawjud bi al-lughati al-arabiyyati. Fa naqulu katabna, wada'na, syaribna, fahimna. Thumma qalamuna, satu pensel kami, atau aqlamuna, banyak pensel kami. Misal naqulu aqlamuna fi haqaibina. Pensel-pensel kami berada di dalam beg-beg kami. Ar-raqmu as-sabi'u antuma. Antuma, kamu dua orang lelaki, ya talibani al-mukhatabani antuma, wa katabtuma wada'tuma. Misal kita naqulu ya Hasan wa Husainu hal katabtuma at-tamarina. Fa ma'asmin, dengan kata nama, qalamukuma, aqlamukuma. Misal kita naqulu ya Hasan wa Husain, naqulu aqlamukuma 'ala al-maktabi. Aqlamukuma 'ala al-maktabi, wa kuma wa tuma wa antuma bermakna kamu dua orang lelaki, Ar-raqmu ats-tsaminu antuma ya talibatani. Antuma, kamu dua orang perempuan. Naqulu katabtuma wada'tuma
wa ma'al asma'i qalamakuma wa aklamukuma sawa li al muzakkar wa muannath. Misal ya Maryam wa Maimunatu, ya Maryam wa Maimunatu hal wada'tuma, hal wada'tuma, masalan hal wada'tuma al-aklama 'ala al-maktabi, fa huna hal wada'tuma. Fa ya Maryamu wa Maimunatu aqlamukuma 'ala al-kursi. Nah, aqlamukuma, pensel-pensel kamu berdua berada di atas kursi. Ar-raqmu tasi'u huma at-talibani. Nah, mereka dua orang lelaki ya. Fa naqulu kataba bil alif wa wada'a huna qalamuhuma wa aklamuhuma. Misalun ana atakallam ma'akum, saya bercakap dengan pelajar-pelajar. Ya tulab, ya tulab, Hasan wa Husainun, Hasan wa Husainun kataba. Makna Hasan dan Husain telah pun menulis. Hasan wa Husainun kataba at-tamarina. Fahuna al-alif huna bermakna alif musannan, bermakna dua. Kataba idza tarjamna ila al-lughati al-maliziyati, dalam bahasa Malaysia kataba bermakna dua orang lelaki telah menulis. Dua orang lelaki telah menulis atau dua muzakkar telah menulis. Amma qalamuhuma, pensel kepada dua orang lelaki. Aw aklamuhuma, pensel-pensel kepada dua orang lelaki ya. Misal naqulu ya tullabu, wahai pelajar-pelajar. Nam aklamu Hasan wa Husain, pensel-pensel Hasan wa Husain. Au yumkinuni an aqula aklamuhuma, pensel mereka berdua. Aklamuhuma 'ala al-maktabi, ada di atas meja. Wa akhiran ar-raqmul 'ashir, nombor 10, huma at-talibatani. Huma at-talibatani, mana al-ghaibatani, huma mereka berdua perempuan, au dua muannas. Manaqulu katabata au wada'ata. Ma'al asma'i qalamuhuma wa aqlamuhuma. Misal kita naqulu ya tullabu, wahai pelajar-pelajar. Ya tullabu, naqulu Maryam wa Maimunatu qad katabata at-tamarina. Maryam dan Maimunah telah pun menulis tamarin. Naqulu katabata, hiya katabat, nama semua huma katabata. Amma masalah naku ya tullabu, naku qalamu Maryam wa Maimunah, naqulu qalamuhuma au aklamahuma fi haqibatihima. Fa huna aklamuhuma, huma, huma wal alif huna, al alif wa huma huna bermakna mereka dua orang perempuan atau mereka dua muannas. Wadah? Fa idza fahimna, kalau kita faham, nama fa yumkinuna an nukawwina jumalan, kita boleh buat ayat-ayat di dalam bahasa Arab. Fa insyaallah taala fi at-tamarin, dalam tamarin, dalam latihan ini, antum tafhamuna akthar indama taktubun al-wajibat, bila tulis kiwa wajibat atau latihan di dalam buku ini ya. Nama fal'an nahnu fi الآن نحن في الصفحة الثانية وتسعين, pada muka surat 92 tamarin. Nahnu fi tamarin, kita berada dalam latihan. Fi tamarin, di latihan. Huna imla'il faraghati bi fi'lin madin musnadan ila ad-dhama'ir al-atiyati kal misali. Maknahu, isikan tempat-tempat kosong ini dengan fi'il madin, dengan kata kerja fi'il madin yang telah lepas, musnadan ila dhamair, dan musnad kepada dhamair, dhamair kepada ganti nama, macam huwa, nahnu, antuma, kamu dua orang lelaki, antuma, kamu dua orang perempuan, dan huma, mereka dua orang lelaki, wa huma, mereka dua orang perempuan. Kal misali, seperti mana contoh. Misal huna, huwa talibun wa nahnu, sama antuma ya talibani, antuma muannath ya talibatani, huma muzakkar, talibani wa huma muannath talibatani. Misalun allama, adalah mengajar. Fa nahnu allamna, kami telah mengajar. Fa antuma allamtuma,
kamu dua orang telah mengajar. Wa antuma muannath, 'allamtuma, kamu dua orang perempuan telah mengajar. Fahuma, mereka dua orang lelaki, 'allama, telah mengajar. Wa mereka dua orang perempuan, 'allamata, mereka dua orang perempuan telah mengajar. Fa nahnu naqulu nahnu 'allamna, antuma mudzakkar 'allamtuma, antuma muannath 'allamtuma, huma mudzakkar 'allama wa huma muannath 'allamata. Raqmu awal 'alima. 'Alima maknanya tahu. Wa huwa 'alima, nahnu 'alimna, antuma mudzakkar, 'alimtuma, antuma muannath 'alimtuma, huma mudzakkar 'alima, huma muannath 'alimata. Ar-raqmu tsani kharaja, keluar. Kharaja huwa kharaja, nahnu kharajna. Antuma mudzakkar, kharajtuma, antuma muannath kharajtuma, huma mudzakkar kharaja, huma muannath kharajata. Ar-raqmu tsalitsu akhraja. Akhraja mengeluarkan. Misal, ana akhrajtu al-qalama min jaybi. Saya telah mengeluarkan pensel dari poket saya. Fa akhraja huwa akhraja, nahnu akhrajna, antuma mudzakkar, akhrajtuma, antuma muannath akhrajtuma, huma mudzakkar, akhraja, huma muannath akhrajata. Ar-raqmu rabi'u safara, bermusafir, telah bermusafir. Huwa safara, nahnu safarna, antuma mudzakkar, safartuma, antuma muannath safartuma, huma mudzakkar, safara, wa huma muannath safarata. Ar-raqmu al-khamisu safaha. Safaha adalah shake hand, adalah bersalam. Safaha huwa safaha, nahnu safahna, antuma mudzakkar, safahtuma, antuma muannath safahtuma, huma mudzakkar, safaha, wa huma muannath safahata. Ar-raqmu as-sadisu, nomor 6, salima. Nahnu salimna, antuma mudzakkar, salimtuma, antuma muannath salimtuma, huma mudzakkar, salima, wa huma muannath salimata. Ar-raqmu sabi'u sallama ala. Makna qala lahu assalamu alaikum. Sallama ala, beri salam. Fa huwa sallama ala, wa nahnu sallamna, antuma mudzakkar, sallamtuma, antuma muannath salamtuma, huma mudzakkar, sallama, huma muannath sallamata. Ar-raqmu thaminu takallama. Nahnu takallamna, antuma mudzakkar, takallamtuma, antuma muannath takallamtuma, huma mudzakkar, takallama, wa huma muannath takallamata. Ar-raqmu tasi' fakkaru fi, berfikir. Wa nahnu fakkarna fi, antuma mudzakkar, fakkartuma fi, antuma muannath fakkartuma fi, huma mudzakkar, fakkaru fi, wa huma muannath fakkarata fi. Wa akhiran tasaddaqa. Tasaddaqa adalah memberi sedekah. Fa huwa tasaddaqa, nahnu tasaddaqna, antuma mudzakkar, tasaddaqtuma, antuma muannath tasaddaqtuma, huma mudzakkar, tasaddaqa, wa huma muannath tasaddaqata. Wadih? Fa idza fahimna, kalau kita faham, fa yumkinuna an nukawwina jumalan, kita boleh buat ayat-ayat bi al-lughatil arabiyyati bil af'ali wal asma'i duna khata', tanpa membuat kesilapan. Fa natawaqqafu huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.